Sila ngenye imini bakhonzi benkosi ngonyaka okugcina agcina ngawo baba umfundisi Mathunjwe phila. Sibizwa lapha singayiqala imgidi kuyisonto ekseni. Usethi ubaba ungema usengumfundisi manje oyengumvangeli ukuthi besicela nobaba umfundisi Mathunjwe dodona sizange silale. Uthi ubaba umfundisi Mathunjwe usikhumbuza amazwi akhulunywa ubaba iLanga kuye endlebeni zakhe. Wathi ngani zami etshela ubaba umfundisi Mathunjwe nize ningisize lo mgidi enigidayo nize ningawushintshi. Uthi make nawushintsha makwenzeka nawushintsha uthi nyakufa nonke uthi nyakumbulala nonke ngiveza abasha. Ethi ke inkosi iLanga khona ibhadi umuntu ophila lapha emhlabeni ophilayo eyiNazaretha acanga ukuthi uzofa afe ngokwenyama agqitshelwe noma angcwatshwe abeselibeni. Uthi lapha ekhaya khona ibhadi likhona ukuthi umuntu umazi. Uthi siyamazi usibanibani siyamazi sawumuntu esaphila. Uthi kodwa eshintshayo kuyena ukuthi uyafa efe phila. Verse 29 verse lesithathu. Kepha ukhona ekhona hlezi abangcwele abayizwanga le ndawo ukuthi umuntu uyafa ephila. Shembe akasize aphephise imoya ethi ngafi siphila kodwa kufa umoya. Sikhule sibone uyingana lapha ekhaya ushaya insimbi. Sikhule sibone ukuthi ukhule ngokukholwa lapha ekhaya kodwa sibone usushintsha. Sibone ngelanga usikubamba emathaveni. Uzohamba indawo engafanele ngabe ehamba umntwana lapha ekhaya. Ngoba usufile. Sibone ngelanga usuqophisana nomzali ungasamazi ukuthi uyini. Ngoba ufile. Awuziboni ukuthi ufile. Sonke sithini unkosana kaSibanibani. Unkosana kaSibanibani kanti kade wafa. Yenye imini bakhonzi benkosi inkonzi iphakathi kuJulayi emzini wasephameni angithi angithinta ihuka ngoba siseyinsukwini zakhe. Manje sithebene njengethunyana. Bathi ngenye imini yakhuluma ngenkosazana. Nkosazana naye yafa. Eyafa ikhona kulokholwa yakhula yashaya insimbi yayishesha ngena yagida uTubhane yasuke gida uTubhane
esigabeni esincane esigabeni esikhulu yayigida yonke imikhosi yamakhosazana yahamba intanda yahamba konke hamba kusho isidlo kodwa ngenye imini yafa le nkosazana yaqala inkosazana yakhuzwa ukhuzwa ngakwe yaqala yakhuzwa le nkosazana awusibani musu ukwenza lento awusibani musu ungena lethe esontweni awusibani musu ukukhuluma esontweni ngikhuluma uyakhuzwa nawe ngisho noma yini oyenzayo ngisho lento okhuzwa ngayo uyenza ngenkani awufile uthi wabilanga le nkosazana kwathi ngenye imini ngathi mangiphuma ngize esontweni eparadise le nkosazana iphakathi ngoba umuntu letho ayenzayo kancane uzenzela yena uyanqepha kancane mhlambe kuwe ngenkathi ukhuza ushambe khona isona sibhala wena ngenkathi uthi wena anginendaba ngifuna ukubona abazothini ngifuna ukubona kuzokwenzakalayo ngifuna ukubona uzongithinta mina ngiphenduka lapha ekhaya kanti khona kwenzakalayo kuwena awunakile uyafa nkosazana ithi ngase ngene kushiwuke eparadise ithi ngase ngena ngize eparadise uthi ngathi mangena ngiqala nje ngene eparadise phansi kwamatsha amhlophe udle nkosazana yayisivaleka indlebe yangabe isezwa uthi ngathi mangiqala ngikhuluma yangangizwa ukuthi ngithini uthi kwahamba isikhathi lenkosazana amasabathe landelana uthi kwagcina lenkosazana isengibona ngiqhamuka ngiyize endlini ngigudla lapha isinode volcano ngiza lapha eTemple eParadise uthi ngiyazi mase ngene eTemple Party lenkosazana igcina ivaleka amehlo ingasangiboni mayiphela inkonzo ivuleka amehlo ivuleka indlebe kwahamba isikhathi lenkosazana esiyisona mubi umuntu wakhonza wenkosi ongenawo unembezo kuyisona isho njalo inkosi uthini ithi mubi umuntu ongakwazi ukuyisona noma esenza icala ngana ithi ngoba mina uthi ngikhuza omunye umuntu uthi ngambona ephatheka kabuhlungu base ngithi hayi mana ngibuyisa umphefumulo wakho ngusindise ngikukhuza ngoba labo abanye ngibayeka ngoba abasenakulungiseka labo abanye ngiyabona ukuthi angeke basalungiseka wena usangalungiseka ingakho ngikhuza mawukhuza lapha ekhaya uyathanda khuzeka nje mfethu khuzeka nje Sahamba nje khuzeka kulona. Bakuthiwa imala ima. Ungasho ukuthi ngasha insimbi lapha ekhaya mina ngiphenduke musungumisa. Cha. Imala umekhona. La ubekwa khona emakhona. Yayisisole nkosazana. Yaphelezela o-auntie uMamduma. Bayiphelezela abayisewukeni. Bathi baba silethe unkosazana kaSibani. Nangu lapha. Babu nenkinga sekhamba isikhathana nje impela seyiphelile inyanga uthi mawuqhamuka endlini uza lapha eTempeleni noma lapha eParadise ikubona ungena nje phakathi eParadise masivaleka amehlo ivaleke nokuzwa ingakuzwa ingabisakubona futhi khona ngoma lapha ekhaya ethi noma ngakuboni ngingalizwi izwi lakho ithi noma nginezona eziningi ehlupha umoya wami kodwa wena ufanele ukubona lenkosazana yayisiletha kuye yayisijila kuye ethi inkosi iLanga mntanami ngisho yini ukuthi yini inkinga yakho na ngiyashesha sengidlala phansi ethi ngisho yini inkinga yakho nkosazana yami ngoba uyayazi inkinga yakho yebo lapha nje uyayazi inkinga yakho yathula lenkosazana xa kuzothi ethi wena inkinga yakho unenhliziyo enkulu kakhulu yakho ifuna konke ifuna nezinto ekumele ngaba uyifuna inkosazana ngisho ngabona isiphika samkhokhela isihamba umkhokhele ngeke nesiphika ufisa ngisho isiphika sakhe ubona ukuthi ngangosifake yimi singasihle kimi bad uthi maqhamuka inkosazana engathi kwehlaza noma kodwa engathi kwehlaza eqhamuka uye kumbheke umeye uthi ngalo kwale engathi kabihleli kahle kimi mayiphathwe yimi inhliziyo ngaphandle inhliziyo yomona yafa lenkosazana ngoba inhliziyo engaphandle ayifuna ukwenza konke yayinesifiso sokuba yonke into enhle ayifanele omunye umuntu ifanele nokuphela ngithankuze lokho abakhonzi benkosi ngoba siyahamba semhlanganweni asingafisa okunye kwabantu
Asasamukele lokho esinakho. Samukele lokho esinakho. Baningi amazwi akhonzwe inkosi ayibabusisa.